Gutigara na indi ya samangana siasa ni gobono ekero umuroberio ugusangereria ebirengererio korwa asia bananchi gose public participation elio kugania ku mwaka isiko mu governor we county ya Nyamira umusikie Amos Nyaribo Onyara gukorekana ase chinsemo au gose chiwadi au ime county yo ya Nyamira ni gobono igati ya bananchi abo baikirana asayo bono banyara gokera gusibarokia okogechigwa kwabo kubwatekana ningane yo nekero bange bakubura unabono chinga kicherere gose biro byairire ekero county gose serikali county ya Nyamira egendete gutwara gose kubwatiranirwa n'obututukano ekero ase ekero nigo bono batebire onye omoske Nyaribo bono kabwenete kogenda nigo bagutiga goika chingaki obochore bonene umwaka 2027 banyare komozokie kyagira boniga na magendero abwenete gokorwa okara na twariganiria asensemeyo Nigo nabogete mapema by saa 3 na ondege tu asinge batebe tensa ine public participation nigo chaka ono linde nacha mapema egere nsaini Nyariba yagendeka Nyaribo otwangushire na ntu abagusi na ntu abanyamira mwarora na alikeroka ekiasabo mo president niga musabete ewall kakina ntu abanyamira ntu abanyagesima chirindete otwanyare usabege ntu kiamana kurwase omukubwa wenze Henko yani Nyaribo no muororo nonye ninche namanyite gukwana una muruki gande kienye kilimanu nigo na akire saba kiari no namanyire gukwana ntobu etutagete maendeleo kivara kire mai county yeto kire mupi tore meru kindroche abana baito barogo tukinta kana kiatikayire kibeku kisukuru ababura kabari ndubu yakikimamba cyacerigwa ntoko urwe gasi yitu twakoreire mune byombe by'omuntu gutaburi guneke gonkorwo genda ningi tukia gwakoreire hapo mahali walikuwa wanataka kumpea stress waje wamuwache amalize kipindi yake. Alafu akimaliza kipindi yake unajua ile ni mzee wa miaka mingi. Hata nyinyi watoto ona. Hata hao wakaso waona. Mzee si rika ya miaka yenu. Uwache amalize kazi yake vizuri tumpikie kwa heri kwa sababu tulikubali tukampea kura. Kama mzee awe impeached tumekataa kwa sababu tunaona ile kazi yenye amefanya na kulingana wamesema kila mwaka ikiisha wanasema ya kwamba awe impeached kila mwaka. Hiyo ni kazi ya kuharibu maendeleo. Nataka niwaulize wananchi kusema ukweli, hayo ni maendeleo? Fitina ikiwa kwa ofisi, hata kama unafukuza bibi yako kutoka nyumbani unamfitini kila wakati, maendeleo gani yataonekana katika hiyo familia? Muna toroje chi allegation babegete kulingana no mwaka kulingana na nchi saini to gotomero mwaka allegation ni entangani ne yogote batara koragasi omondo twachorete ina ward igakoro kwa mo MCA oeteirie omugavana chibese around entangani around ya kabero moeteiri chibese eri entangani tabwate tichibese chiria se chiagenda igobona abantu bari Nyamira batopanisheti na ba MCA nyora igona nyore form teyo bikosi onaja chinsa chiria chibwenerete ko capture gotekia ngokora public participation 2 ntingo ansa goteba niga banegende kantararo gwatu wasita form and the notice kikiarenga sembo ichime nare gotukonya abakenya nare gotebia emeti mwatokonyire sana mwatokonyire korete ebintu byitu komanyeka